ulazi u bračnu stečevinu. Dobitak od igara na sreću je bračna stečevina. I na kraju, jedan bračni savjet mladenca. Dragi mladenci, budite ljubomorni, ali ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrajte ga dragocjenim za svoju sudbinu, za svoju sreću i sreću svoje djece. Želimo da vaš brak dugo traje, da vam zajedno bude ljepše i bolje, da se radujete jedno drugom i živite sa uvjerenjem da ste danas doživjeli jedan od najvažnijih trenutaka u životu. Bračne odnose. A pošto ne postoje zakonske smetnje za zaključenje braka, možemo pristupiti samo u činu. Gospođice Idrizović Nermana, da li pristajete da sklopite brak sa gospodinom Petrić Emadom? Da. Hvala. Gospodine Petrić Emade, da li vi pristajete da sklopite brak sa gospođicom Idrizović Nermanom? Da. Sada vas molim da se izjasnite koje prezime želite nositi u buduće radi upisa u matičnu knjigu vjenčanja. Petrić. Hvala. Pošto su ispunjeni svi zakonski uslovi, proglašavam brak između Emada i Nermani od danas prezimenom Petrić. U ime općine Bosanski Petrovac, u svoje lično ime, Moje ime? želim da vam ovaj dan bude sretan početak vašeg dugog i zajedničkog života. Eto, toliko od nas. Prava ljubav nije potrošna, nije potrošna. Lomio sam grane od života svog, ko da neću umrijet, da sam iznad tog. I bilo me je svuda, a sad sam kraj tebe. Još vjerujem kaži da si mene čekala I reci kako ovog puta nema roka trajanja, jer prava ljubav nije potrošna, nije potrošna. Zarobi me svojim usnama i ne daj mi da potonem do dna. I reci da će ovog puta biti sve što želim ja. Kaži da si mene čekala I reci kako ovog puta nema roka trajanja, prava ljubav nije potrošna. I reci da će ovog puta biti sve što želim ja. Kaži da si mene čekala Čekala. I reci kako ovog puta nema roka trajanja, prava ljubav nije potrošna, nije potrošna.
zahvala Allahu Želešanu i salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Evo, danas smo se ovdje okupili da bi na jedan svečan način obavili čin šerijatskog vjenčanja između prisutnih mladenaca Mladoženje Pehić, Ale Emada i Mlade Idrizović Ismeta Nermani. U prisustvu svjedoka Latić Samira, Latić Edina i Spahić Ajde. Obzirom da je već obavljen čin građanskog vjenčanja i obzirom da nema svega nikakve smetje i sklapanja ovog braka, znači niste ni u kakvom srodstvu, nije ni jedno od vas bilo ranije ženjeno odnosno udavano, prema tome možemo znači pristupiti samom činu širijskog braka, s tim da napomenem da je visina mehra koju su mladenci usaglasili, vrijednost takve hadža, i to je dakle ono što je mladoženje znači dužan da ispoštuje, da prema mladi izvrši, da dakle nakon što se stekli uslovi, da je znači obezbijedi ako Bog da može otići znači na hadž i obaviti tu svetu i svetu dužnost. Zajedničko prezime znači koje su mladenci govorili da uzmu jeste prezime Pehić. A sada ćemo znači pristupiti samom činu šerijatskog vjenčanja. Zamolit ću prvo mladoženje da ponavlja za mnom, a vas svjedoke svakako da slušate, da možete znači potvrditi da ste čuli, da možete posvjedočiti da ste čuli znači sam čin izgovaranja mladenaca, pristupanja, dakle njihovog pristupanja u šerijatski brak. Pa evo, počnemo. Vjenčajem i uzimam za svoju zakonitu ženu Idrizović Nermanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ja Idrizović Ismeta Nermana. Primam ponuđeni brak. I prihvatam. Pehić Emada. U smislu šerijatskih propisa. Za svog zakonitog supruga. Jesu li svjedoci čuli izjave mladenaca? Jesu. Dakle, na osnovu prije svega izjava mladenaca i na osnovu izjava svjedoka proglašavam šerijatski brak između prisutnih Mladoženje Pehić, Ale Emada i Mlade Idrizović Ismeta Nermane. Dakle, s obzirom na ovlast koje imam, ja evo znači proglašavam za muža i ženu od prisutnih mladenca Mladoženje Pehić Emada i Mlade Idrizović Nermanu. Sada ćemo inšallah najprije pružiti jedan odlomak iz Kur'ana i nakon toga dobu koja slijedi ovakvu تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Hvala Allahu Đelešanu koji u Kur'anu kaže: vjenčavajte vaše neoženjene i neudate. Allah učini ovo vjenčanje srećnim i blagoslovljenim, a ovim supružnicima podari slogu, ljubav i postojanost, a ne dozvoli da među njima bude nesloge, smutnje i izbjegavanja. Allah uspostavi među njima harmoniju kao što se uspostavio između Adama a.s. i Have radijallahu anha, između Muhameda a.s. i Hatidže radijallahu anha, te Alije i Fatime radijallahu anhu. Allah podari čestitu djecu, dug život i obilnu opskrbu. Naš Gospodar podario na ovom i na onom svijetu svako dobro. Allah ovaj naš skupi u svrhu sklapanja braka između ovih prisutnih mladenaca Mladoženje Pehić Emada i Mlade Idrizović Nermane
pa ovo vjenčanje učini blagoslovljenim, njihov brak srećnim, život ugodnim, punim ljubavi i sloge, te da budu dobri, čestiti vjernici. Allahu daj da budu od onih za koje si ti u Kur'anu rekao la haufun alejhim wa la hum jahzanun, za njih nema straha i oni neće tugovati. Bareke Allahu lekum wa bareke alejkum wa džama'a bejnekuma fi hajr. Allah vas blagoslovio i dao vam beričet i sastavio vas u dobru. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Dobro nam došli. Salam alejkum. Alejkum salam. Sine, gdje ti staviš tako desnu ruku, ne ti prođi ispod ruke. Evo te ovdje papuče, sine. Evo sad staviti smila. Hajde, dragi, ovo, da te pomoći ti ja smila. Evo. Evo. Desno ruku. Hajde, otvori vrata. Dobro nam došli. Hajde, najde svoj. Osjećam to kod kuće. Neće mu biti Hajde, sjedno živimo. A svi moramo to buditi. Cijene dame i gospodo, molim da ustanete i velikim aplauzom pozdravite naše drage mladence. Samo se malo stvori, molim.